musimbura Agasobanuye, nta muri musimbura kurya show. Ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda, nk'abantu mwe nta muri musimbura kurya show. Bakise faster Chris Easy mbaha search and destroy. Uhiga no kurimbura search and destroy nimuyicikwe. Iyi ni Giti business goropo nk'ibisanzwe. Reka nze bihere show mbahe ya filimi iryoshye iri hagati ya neza na neza cyane. Hano mugomba kuryoherwa cyangwa mukaryoherwa bihagije we. Orchestra Chris is in my life you the commando. Kano hatuye aba DJ mwese muri rusange mande bandebera icyoroshye. Iyo binja butunjirida hodido. Orchestra Chris Easy. Nujuna nizange mwemera fo. Mbaha search and destroy. Is there many pro bikora bom bom bom. Turasabana mubyabana mba papa. Turasabana. Okay. Ni Giti business goropo. Ndacyari Giti w'Imana, ndacyari chairman CEO Giti business gorope. Ngo ya gutanga amatangazo nyabwogo. Tahiraho baby merezaho nyashakarinye nagenderaho one step najyaniraho oya oya sinatahiraho tahiraho urafasta mamiyo bashireho nyanyagire igira fasta niba byahiye zanaho zaniyo nyama nshuneho baby fasta mamiyo wacinze hose ndamutsa kanje comedy harahiye we. Zanjye mbifitiye ubushobozi gukebura uve muri ndazi relationship iri mu kazi fast tubikore nk'umusazi. Tuzanjye mbifitiye ubushobozi gukebura uve muri ndazi. Rasabana umbe gusabana rasabana mubyabana mba papa dura umba gusabana papa dura nyuma yo gusabana umukuru bigenda dura baranakamura bino mazure mama turasabana mubyabana abadadi papa turasabana bino mazure mama. Okay. Mbaha search and destroy. Igira faster niba byahiye zanaho zaniyo nyamanjunero baby faster mamiyo dira wakize niba byahiye zanaho umurahango va ntiyica baguhe indi grey bottle unywe one step najyaniraho oya hoya sinatahiraho tahiraho baby merezaho nyashakarinye nagenderaho aho ndamutsa Didimane dopdi imane kunde bicyoshe DJ Didimane oya sinatahiraho na MC Gasana inyama barida kuruza sana tahiraho Orchestra Chris Easy Ibi ni ibiki hazungu urugabo rwambaye ibitenge we kintu cy'ikigabo n'agasura kanti woje cyambaye ibitenge. Reka nze mbaha Agasobanuye cyane ko nta murimo mwisi n'umwe ubaho usimbura Agasobanuye. Ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda, ni wa musobanuzi ushoboye uyoboye abandi unashobotse. Ni chairman w'Agasobanuye, aracyari PDG, Perezida, Directeur General mu basobanuzi. Ngo
Diva Distribution nabateguye cyane na Giti Business Group kugira ngo umu DJ abeho n'agasobanuye kubahwe. Abateguye ni benshi. Millennium Media nabateguye cyane hamwe na Giti kimizi mirefu, chairman w'abasobanuzi aracyari se wabo ndetse sekuru wabo n'abandi magambo. Na hamyaze hamwe urenze coast ya Afrika ndetse mugeze urenze imbibi za Afrika. Ni hirya Afrika gatoya utangiriye. Abantu bararyoshya mu zaryo ubuzima. Ni side ya Espanya n'Ubutaliyani. Back to search and destroy. Gushaka no kurimbura cyangwa guhiga no kurimbura. Injira vuba vuba cyangwa ukinga usohoke ntugaruka. Mugeze hakurya ya Afrika abantu bararyoshye. Abantu bararyo ubuzima ameze neza, bararyohewe, barenjoyinga life. Dore chano. Dore ya chano ngiyido. Mama Doroka, chano ngiyi twayibonye. Dore chano. Fano gose nyazanga barenjoyinga ameze neza. Ni hakurya ya Afrika. Ntago nze ngo muri Afrika hari iki. Ahangaha ni hirya y'umwaro wa Afrika, mbese Afrika wayirenze ku nyanja ya Mediterane cyangwa muri Atlantika. Bose Afrika wayirenze wagiye hirya. Abana bameze neza, bararyohewe, bameze neza, barishimye. Ni iminsi mbere ko COVID-19 itezamo abantu bacenjoyinga basabana mu by'abana, harimo ba daddy na ba mami. Muvoma yo kwinjira musohoka ntabwo yemewe, nimugaruke. Just tuvuye hakurya ya Afrika tuza muri Afrika nyirizina. Sasa hakurya y'umujyi muri Afrika dore igihari. Hakurya ya Afrika life iraryoshye. Muri Afrika hahiye we. Muri Afrika hahiye ni amasasu. Dore kiri muri Afrika wagira ngo wayiroze ntiyakarabye we. Afrika ntiyakarabye wayiroze. Arimo arafacana amaraso. Anga intambara yarimbagika cyatangira. Nambara ni intambara. Nyeshamba anga ibyebe. He's leaking to afande we. There's amaraso menshi. Naganga basha kuba yaharamba. Like I had been here before. Atanu umunsi narindi nari meze nkaho nahagiye kera hose. Ngeze nuganira So many times. meze nko hagiye inshuro zirenze imwe. It's just a matter of time before they roll down. I didn't even know who they were. Ndetse ntabwo nari nzi ko mahanganye nabande uwo munsi. Everything was starting to blur together. Nabanya bageze byose meze nkaho ndeba imbere y'amaso yanjye. Byari byambereye nkaho ari urujijo. Fought so many battles. Uwo munsi nahageze maze igihe kirekire ndwana intambara zigiye zitandukanye. Warindwanye uwo munsi urwanye intambara nyinshi. So many adversaries. Nahanganye n'abanzi bagiye batandukanye. There's a haze. Ariko uwo munsi nisanzwe urugamba rwanshobeye. Told me that if I left, she wouldn't take me back. Ndetse umukunzi yari yambwiye ngo nimba ngiye mu rugamba sinzagaruke. So I left. Nibwo nemeye kugenda siga umukunzi njya gutabara igihugu cyantabaje. Banza nakoze ko icyo gihe njya kugenda. Yasize madamu aravuga ati sheri nugenda ntuzangaruke. Sinzakwemera. Dore cyabaye. Where the fuck are they? Yeze nuganira. That's me, Atuyo ni njyewe. Lieutenant John Cutter, Liyotona John Carter. Rangers. Ni muri ba Rangers. We've been tasked to rescue a VIP and his Bari bahawe akazi ko gucungura VIP ingagari family from n'umuryango wayo a cell in West mu Africa. byihebe byo muri Afrika y'uburengerazuba. No, as they were being led by the Ariko ntago bari baswanya zo bagiye. Hariyo indwanyi karabutaka y'ikigome cy'ikihebe Igor Rodin. bita Igor Raidon nako Rodin. Headed up a multi Ati rwa Igor rwarwanye henshi. Ndetse uwo munsi bisanze afite inyeshyamba nyinshi zimufasha zigiye zitandukanye ku isi hose. American Rangers! Yemwe ngabo za Amerika American Rangers! Ceasefire! You're surrounded! mukire hasi intwaro mwazengurutswe. Bari bazengurutswe, bari bagoswe. Surrounded. Afande twagoswe dore abanyafrika. Grounded. Bari bazengurutswe n'abanyafrika b'inyeshyamba. Igor Rodin cyangwa Rodin About this afite inyeshyamba nyinshi zimufasha ku isi. Ahageze hose afite support. didn't add up.
byapanze byose umunsi byaranze na afande afite ikipe ye. What are we gonna do? Lieutenant John Carter. Return fire on these assholes. Keep it tight. Turasaba abashenzi ntago umanika amaboko. Ntago twamanikira haduye amaboko yazadusuzugura. Bajya kwihagararaho. Bajya kwihagararaho cyo benshi bene muntu bakunda kugwamo. Bashaka inzira bakura hanga birwaneho ntago haduye bamanikira amaboko. Ntago bakemera gucika intege. Lieutenant sasanga bake support. I thought everything was under control. Now what the magakono afande Colonel bise Anderson. Afande twagoswe twazengurutswe afande tabara nyamuneka afande ugomba gutabara cyangwa utabare bihagije we. Sasa afande kubatabara ngo atabare bihagije. Ndakumva mwana wa. Ndakumva bihagije we. Ngagaranga ayo mukire waje gutabarana umutagiri magagari kibamba n'umuryango we bafashwe. Bari bashimuswe hangaje abanyazwa bashimuta bakeneye amafaranga bwatinze haje z'ubutabazi. Ndegeze ubutabazi tabare dore abanyafurika. Abanyafurika hanga hano busura bwa ntiwojya. Bakwihambiriyeho na wakurekura. Kintu cyambere batojwe no kubaho nk'ingwe bugwe. Agwe kukakantaga kurekura. Sasa banze gusohoka. Karacyatangira. Back search and destroy. Ndacyane Junior Giti w'Imana. Chimizi mirefu y'u Rwanda. Genza rebye barashe bagenzi be. Barashe abasore raje ayoboye ku rugamba. Rwayigore ntago rukina. Cyayigore. Sasa umujinya ku rugamba rakubitisha. Umujinya ku rugamba wa motivation yo gusuta itonze. Wana kubitwa. Bana hangaha bimwe mvuga ahantu hahiye nuko hashya we. Sasa hano nkahanga habagomba gushya cyangwa hagashya bihagije. Cyangwa hagashya bihagije. Sasa umuntu n'ubundi nta myaka ijana dore cyayigore. Rwayigore rwihebe. Abasi umufasha musada ntabwo urimo kuboneka. Yakomeretse. Baracyaboherereza we ubutumwa bugufi. Baracyabaha SMS z'ibisasu. Sir, Nyakubaho aricyo ngiye mbonye. Haje z'ubutabazi. Kids. Derek. What's Joe? How you doing, man? Sasa ngaho barimo kuvirana amaraso mujyane vuba vuba mushyira hasi mu ndake. Hano bajya kuharasaba harase base bose bitsimbye. Slow. Haje ndege za kirimbuzi. Zirakubita nta gutoranya. Urugene baramuhereza. Get the fuck out of here. Come on, man. Sure. Abanyafrika nga bamaramaje barimo kurasa fora ndajyahe. Barasa amasasa ngaha yagipira ndaguteye. Gipira ndaguteye. Gipira namekupiga wewe. Dino. Nambara bayi nambara. John. How many guys? You're gone. Harris? Benjamin, this is Castle. Basuranga bapfuye. Dangerous. Fande yajanga wenyine ndose bafiriye hakurya iriya. Dangerous close. Drop on our position. All right, Pendulum, it's yours. Onagevu bibisasu kuko umwanzi ari hafi yacu mukubite mutababarira bihinduye isura mukubite nta mbabazi. Shewega. Kubita umwanzi n'ubundi nta myaka ijana yica haduyi barabarasa. Nta muri musimbura gupiga haduyi wamempigia matafari yote sasa bavayo. Rwayigore n'abagenzi be nuko Rwayigore rwapfuye. Cyayigore kikihebe barakirasa iminsi iricuma. Hamaze guca myaka 3 ahantu mubona location ngiyo mwirwaneho
genzo wa musore Kata sigaye turiye ku ishyamba yagiye ku isambu y'iwabo ibyumba kwa bamoyize Today sigaye yirira ibirayi utashye mu rugo kiraho haje hakuno hamvi ni hamvi ni hama dira harya sose yingi yatunze tubwiresha Been a while, Lieutenant. muraho mwana wanje lieutenant yasigara mu demobu. Yes, sir. Congratulations on the promotion, General. Rwose felicitation ya fan binyaza fan yakono Kano Anderson yabaye general bamuhaye generali. How's the guide business? Ese akazi ko kuranga nk'umugide bimeze bite? Some hunting? I am. Uje guhiga yego In October. ese guhiga ikira kuje guhiga muri kono kwezi kwa kanga bitagikunda. See. Dati mpamvu nyine nje guhiga nje kujya duhiga ibyihebe undarikanga. Yabaye civilian nta gakiri umusoja. I'm out, General. Fande navuye mu gisirikare I'm out general. I am out. This is something different. Biratandukanye mwana wanje. This is something different. Well, This is something different. Mjaza abanyamerika afite kuvuga English yabo. This is something different. This is something different. Biratandukanye. This is something different. Well, I was Mvugo yabo. Kuvuga izina Martin ngo ni discharged. You're going on a private contract. We do it all the time. Urakora akazi nk'umucancuro wacu twahaye kontra uri private. You're qualified. Uri qualified ufite ubushobozi. Good shape. Ndetse uteye neza ushoboye akazi kano kanya. Umeze neza cyane. I'm no good. Oya nago mbasha fande. I failed. Naratsinzwe burya. Ngenze yarihebye kuva yatsindwa azi ngo ntabwo yakunyera kwa byashoboka. I left my team behind. Nasize ikipe yanjye inyuma yose irapfa. John, they were dead. Umva John bari bapfuye imbere yuko we uhava. Africa was a rough gig. Ndetse Afrika muri Afrika hari urugamba rukomeye kirya gihe ndabyumva. We sent the Rangers in because it was easy. We teach you guys everything except how to fail. My God. Twabazaga byinshi bihambaye bana banje uretse gusa gutsindwa. Rero iyo byaje bivuze ngo nakoma mutagize. Figured that one out by now. John, it wasn't your fault. Ntabwo sari rwose John ntabwo sari ryari ryawe ni John Kata. Then whose fault was it? Nese ko sari ryari ryande. Those men were my responsibility. Abasore bose bapfuye uryo munsi bari inshingano zanje. John, Ndabyumva John nyumva. because of you. Impamvu Joe akiri muzima Joe ni kubera wowe Joe. Truth is, I need you for this. Ndetse ukuri ni ndagukeneye kunkorera kano kazi. The truth is I need you for this. Your country needs you. Ndetse igihugu kiragukeneye. Your country needs you. Ndacyari neza wamusobanuzi umwe rukumbuza icyongereza. Abandi bose uvanga hanze basobanura n'abahwitsi. You're a good Naho. soldier, General. Ati rwose afandira umusirikare mwiza. Ndanagufana ndanagushima nisiga n'amarangi afande. What a shitty salesman. Nako wihangana ngeri rwose sinindi bibizemo. Okay. Sawa. Igor Rodin. Rwayigore urarwibuka Igor Rodini. He's the target. Niwe target tugiye guhiga. Igor Rodin is dead. Nako yarapfuye Igor. Intel said the air. Niko interview yatubwiye. No. Oya baribeshye. Cya Igor ni kizima. John, please. I need you to ID him. Ndagukeneye ngo basi umutwereke ko uzisura ye. Afanda chawa afanda binyaza afite kunanga hagenda nka King Platinum sinderibuye. Dorebe arasunika gatafari, arasunika no gusunikiriza wagira ngo ameze nk'afite kinakurura kimuri inyuma. Numbaze ngo arakurira iki? Nibwati inzu watangiye byenzi yanga yemeye kuza mu kazi. Ibari ikintu cya mbere mwisi kiguhamagara ukitaba ni igihugu cyawe. Maze kimenyenza igihugu cyavaho hakajya Imana. Imana yeguhamagaye ntimuzabyanga n'undi nta myaka 100. Moyize Imana ni guhamagara uzitabe. Some things sell themselves. Umve byari byo. Let's go meet the guys. Jens kakajanga aha agishe mu kazi nk'umucancuro uri buhembwe. Private contractor. This is Hari kipamyeza ko nateguye abasore. a background airborne ex-officer in the Yitwa Rangers. Kata no musivile aje muri mwebwe. Yahoze muri ba Rangers. Mr. Cutter has met our target. Will ID him for us. Aje nga dufashe atwereke ko tugiye guhiga amutunga gatoki. Chief, take us through the rest of the op. All right, guys, listen up. Zasanga kwa briefing. Bagiye kujya ku rugamba guhiga Kata. Owen is Legion 1. We're about 20 nautical miles offshore at 2100. Hit that water, swim the rest of the way, Mr. Abanga briefing bagiye kuva mu bwato bagende urabona baca mu gishanga mu kibaya babaha briefing ya gisirikare ngo ntabwo bareba ngo muri abasivile mwirakara. I assume. 6 weeks at NDSTC. Good enough. Nyazanga nk'abasirikare. Indians. Umvanga hamwe bagiye kuzamo umusivile akono bariyemera. Will be extremely high, at least at Bagiye muri Albania hafi paka. patrolling in the water.
He said NDSTC. Good enough. Abanya zaje mu ntambara muri Albania hafi ya Kosovo na Montenegro. Albanians are paranoid as shit. Aka tugiye rwose abanya Albania ni nk'abasazi mwitonde basore banjye rero. Activity around the port will be extremely high. At least a dozen soldiers and a few boats patrolling in the water. Kwinjira mu gihugu musanga ari control ya gisirikare mwitonde kandi bugende gakiya mu shishozi. Page is long, but he now seems to be upping his game. We tracked him buying up toxic. Mu gihe gwiga Igor Lloydin yahoze imbere ameze nko yitsi byatagaragara minsi yashize wongeye kwagaruka mu kazi kandi umuntu apfa gukinishwa. Mankind. Now the toxic barrels by themselves don't amount to much. Rero muntu twaheze igihe kirekire atoneye ko yafatishwe igihe cyose twamuhigiye ndetse ntabwo yoroshye. For the next 200 years. Kirenzeho kindi amaze imyaka myinshi ageze ajya gukora ibisasu bya kirimbuzi. Kubisha koza gatangaza shimuse ba scientist ngo bamukorere igisasu. Physicist, mechanic. Batatu. By themselves, not one of them is capable of making a bomb, but together. Umwe muri abo byashimuse arimo umuhanga mu kwakora ibisasu. That's one hell of a lethal. Bose rero yabahuje ari batatu bose yabashimutiye hamwe arakora igisasu kiri cya kirimbuzi. Isi yose imupfukamire. We have a 6-hour. Rero mu gihe gwiga umuntu w'umusazi. We kwica ntagashishoza. Familiarize yourself with the details in your lives. Any questions? Ntacyo mufite mubaza. Transmission. Ngaho mukomeze rero. Babaye briefing. Barahiga umusazi. Bise ngo ni Igore. Kirenzeho Igore yashimuse abakozi b'ibisasu bya kirimbuzi batatu. Bamukorera igisasu. Bacaho dodora inzingo, dodora uruzingo, dodora umugongo nka Moyize. Moses w'ibyumba. Kazungu. John Carter. Bano baramuzi. Lieutenant. Yego. Lieutenant John Carter. JSOC Africa Command 3 years ago. Aramuzi ko mugeze muri Afrika agiye ayoboye ikipe myaka 3 ishize. Lost your team. Kipe yose yapfuye zira wowe. Something like that. Nuko byagenze. Washed out. Wavuye mu kazi nyuma yaho urigendera. No one given orders after that one, Chief. Bad. It was pretty rough stuff. Sasa nyazanga ko yunguye amuzi nk'umusirikare bateye bagenzi ku rugamba bagapfa yaje kumucyurira. I know Fubar, man. Ndakuzi mwana. Gusa nabona gucira urubanza. Why you coming with us? Kuki tugiye kujyana nawe? Here on the sub. Gumanga aha udifoto yo tugiye gushaka uwo ari we. For another dad. Byakunda. Thinks I need to be there. Areka fandi yavuze ngo tujyane yamisemo. I'm the only one that knows what Rodin looks like. Ni nanjye uzi ukuntu Rodin asa. We're after a bomb. Kadukurikiye ibisasu. This ain't a personal vendetta. Ndetse hangana garimo inzika bwite sibyo? Light. Umura byararangiye. I gotta get home. Copy. Mfite ikipanga cyo kujyana nyoboye nkeneye ko sitamu rugari bazima. Uranyumva neza ntubivanga vange rero. Ntumvangire. Ngo ugire umujinya gushaka kujya ngo uyihorere. Mbe nafushe ikipange izira wowe sibyo? Not all in. You do us all a favor. Udufashe. Nubona cyayi Igore nturakare. Go. Ntubizambye sibyo? Cyangwa usigare hano. Ntavuga menshi. We arabizi ko ijoro riba riraye. Yakoze yajanga mugenzi be bagiye kujyana nk'ikipe. Easy to say goodbye. Za kuruhukamo. Mukanya n'urugamba. Bageze ku mwaro. Bije muri Albania. Banya Albania n'abasazi. Dore bashimuswe. Bahawe akazi bakora igisasu cya kirimbuzi. You know he'll kill us the minute it's finished. If you believe that, why keep rocking? Kubarangiza kwa kune kazi kabo nta kuvuga amagambo menshi. How? Gusa bizeye ko biri kunonyeza akavanga bakagenda. People across the desert, thousands of miles, only to die of starvation the moment they find the food. Sasa ari rwa Igora hangana kunyeza yogira ikizere muri rwo. Nabonye kenshi benshi bizera ngo bambutse ngo butaye bagera kujya bakabona ibiryo ariko no kwibeshya. Nge ntabwo nizera muri ngewe. And you say how? Baramureba ni boss anga byose abwira ngo afite kumuhakanya. He needs a hospital. Urakeneye kuvurwa mugenzi wacu. Ntabwo zigarwaye iki. We're moving as fast as you can. You had better. Batamuhaye igisasu ntagavuza mugenzi wabo. Nase ngo bukane ngiye nyuturikije. Ubundi bwo wankora iki? Twese ngo twapfana karamukanga. At the very least I will be pleasantly surprised. Sasa guterwa abanyeze bw'ikihebe nukwibeshyera ubusa. Do it. Bikorese. Wewe ntukankange ngewe. Ngerageze bikore nyine gituritse turibi. Kandi nge rwose ndakatinye najye turitse nge mu ngwano twese twatadupfa nta kimena ngewe. Karakareba ni ikihebe. Gukarakaye natavuza mugenzi wabo karafungura nga imyuka bapfe ngaho yifungure se. Arayifungura. Ni imyuka yica. Nina. Niwanga gufungura imyuka. Gisasu. Nazo wakanga icyari cyo ni ikihebe ntabwo byo bimukanga.
mukora akazi ni mugasoza nibwo mvuza mugenzi wanyu. Bye. Sawa, bye. Tangaha urwaye muri bubanze kumuvura kumba ku ruhande. Bakiri mu nyanja baza muri Albania. Bajya neza gato basiga submarine. Handi ni ukuhoga. Bagere hakurya ku mwaro. Niyo mpamvu koga ari ingenzi. Koga ni ikintu cyangombwa, ni ikintu benshi mukeneye. Mugomba koga bihagije we. Bantu mutoga nka Moyize ni ikibazo. Bantu nka King mudakunda amazi ni ikibazo. Kanje comedy urumve nyamuneka tangiye ujye woga. Bakerekeye bibutsa ko Grable tea. Bantu mukunda za energy, mu Rwanda haje energy ya mbere iryoshye, Grable tea, energy whisky. Dolari ibyihibi. Ngo Grable tiraryoshye bihagije, mugomba kuyinywa cyangwa kayinywa bihagije. Mumwe rwose Grable tinubundi nta myaka 100. Nabigeze hasi mu mazi. Ahari zanyeshyamba. Aho barimo guca ntago hizewe. Ibaza abantu batega ibisasu munsi y'amazi. Mwese mwitonde mwicunge. Mu mazi hasarimo ibitsinga za sengenge. Hagize ukora ugatora turika. Bambuka hasi mu mazi. Dore ibisasu bwa grenade. Ibigabo ntago bikina we. Ibaze ko munsi y'amazi harimo bariyeri we. Zuko munsi y'amazi harimo lockdown. Nta mikino. Munsi y'amazi kubagenda bafashwa kuno sengenge arameneka munsi y'amazi. Umwe arasigaye cyara muturikanye nzanga mu kumeneka. Dego mu kumeneka. I need divers in the water now. Nyije mazi vuba vuba nahanga. Bamenye ko munsi y'amazi arabinjiriye. Binjira muri Albania, binjire bitazwe n'amategeko. Abanyarubania ntabwo bajya bumvikana. Reka none haje muri leta ya Amerika bibayanga kubi. Leta ya Amerika niyo mwanzi wa mbere. Bagomba kuyanga cyangwa bakayanga cyane we. Bakayanga bihagije we. Saso bari barimo kwinjirira naho benjira mu gihugu cya Albania bigiye kuba ikibazo. Dolari igisasu. Abagikoraga kuko batangiye guterwa harabinjiye munsi y'amazi. Underwater mines was triggered. I have deployed divers. Ibisasu byo mu mazi hasi za mine ziraturitse. The times are reporting. Zengo yaruciyemo byanga bikunde. Turacyamushaka tumenye nduciyemo hasi. Ubu ko byagenda kose iki gisasu kigomba kirangire tugiye kukimana tukijyane. Tukirangirize mu nzira. What about Yuri? Yenza ngaha Yuri ararwaye. Ese turamusiga koko tugendana. Tukeneye muganga. Yuri rero ararwaye. Sasu napfa ave mu nzira. Baramwishe. Ntabwo rwayigore rukina. Cyayigore nta mikino. The time is not on our side, doctor. He was never going to recover. We both know that. Nabandi ntabwo yari bukire nahoshe. Gisasu yakoraga cyari cyamwinjiye. Yagihumetse. Rero cyangwa akomeza gore isi aruhanye apfa ruhanya yagenda neza. Ibi byanya hanga usanga bararwaye imiryango kayikenesha bakuvuza baza kutazakira ubundi mwagiye muce nakiri kare. Sanga umuntu ararwaye agora imiryango buri munsi nka dirani kabaka bararwaye umutwe twavuje umutwe wanze gukira. Ubundi uwo mutwe bawuciye. Niko Bibiliya ivuga ngo urugingo rwangiritse bararutema rutangiza izindi ngingo. No, Miguel on barrel duty. I'm taking Tomas. He knows how to tango. Go. Bari munsi y'amazi baje muri patrouille kuhagenzura nimba nta kintu kirimo. American scum. Banga baje kubagenzura basangamo Abanyamerika bakozanyaho n'Abanyarubania munsi y'amazi kandi umuntu abarandaga abagenda gace gace mucyo kasa umuntu akaboko dore mucyo mu kwaha we kandi sha mu kwaha haroroha ikore mu kwaha wumve ukurikiye filime
ikore mu mvuko naba horoshye haroroshye we. I hate God so much, Igor. Look at the world, Nikki. The innocent suffer. Samanyasi Igor ni indwanyi nziza. Wazi ko banyeze mu rugamba byose bishoboka. Cyavuze nyizangana cyese vuba vuba muri bisasu bya bijyane. Genda yako naganira. Bana kwisi bararengana. Ntago Imana ibikunda. Turazo turabana b'Imana. Dukeneye kwisaza uburinganire. Mugenzi uvuga uburinganire ku isi avuye kwica umuntu. Nicyo nkundira ibyihebe. Bigira imyumvire yabyo kandi bihemuka. I hope it's true. Don't hope, Vladimir. Hope it's for peasants and priests. We are soldiers. We are making our destiny. Twanga turabasirikare turema hazaza hacu. Duhindura isi. Niyo ntego twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Urwihebe. Miguel, counterclockwise. No. Come on, this is not discotheque. Kuba kuno hafi y'amazi. Abantu binjiriye. Ntabwo baciye ku mupaka. Baciye panya. Muri Adriatic Sea. Bari muri Albania. Ni ya zone Ndusiya niko twayita. Hafi ya Kosovo, Montenegro na Macedonia y'amajyaruguru. Nge hasi. Wasirikaranga vuba byihuse nta mwanya wo gupfusha ubusa buhari. Bisa ko uyu munsi aho uri hose ukeneye kurya inkoko cyangwa kandi kose wifuza abanyenzi karyoshye kakuryoheye. Muri iyi minsi byaroroshye. Itabaze Pozo Delivery. Shaka app yacu muri Play Store na App Store. Hasigaye ushyire telefoni yawe uduhe commande aho uri hose kugiye bigusange ibiryo. Pozo Delivery. Aho uri hose warya igihe cyose ubishakiye. Utwitabaje dutume tukugerereyo. N'abakunzi bo gusagamba no gusempera. Grey Bolt Energy Whiskey ntikabure ku meza yanyu. Ubwo ndamamaje nkoreye amafaranga. Ikintu kimbabaza ni umuntu cyangwa publicist akababara akagira ngo rwose ababajwe nuko nkize. Ugasanga yarakaye yatumbye ngo wowe ngo dukura muri vibes iyi ngo publicist ngo ni nyinshi muri filime. Ushaka zibe nkeya nkene. Abana banjye baragira banyu bige. Abana banyu biga bajye baba baragize. Ntago ari byo. Bageze angaha basanga rwa Igore rwagiye kare. Cya Igore cyakiza ubwenge. Igo yagiye nkejo. Mbibutsa ko mwe mukurikiye filime ndacyari Junior Giti w'umwana mwiza. Kimizi mirefu y'u Rwanda kumbe. Ha ndaje mbereke kaza mbereke sha. Hako nabasirikare abo bari turi nanga. Yewe ndiye kwica umuntu ngewe. Fuck this up. Battle duty for life. Ikizo binjiyemo ntibazi ko bazengurutswe. Babanje kuhatega wose bisasu. Baratega koko gusegura. But I can see this. Been dead nearly half hour. Hakuno muganga bamwishe bise ngo ni Yuli. No muhanga kwisi mukora bisasu. Kuvanga vanga imiti. Let's go. Yaro muhanga muri byo. Bagezari Igor yagiye kare yacitse. Sasu bataragenda. Bakise search and destroy. Inacyari Junior Giti w'Imana. Abanyarubani ya zone Ndusiya ntabwo bakina. Zone Ndusiya ikintu cya mbere bitaho kurusha ibindi ni imirwanire. Bita ku mirwanire bihagije birenze bikenewe. Warafanda we ikipe wese amurasa vuba vuba ku rugamba rugitangira. Danimal's dead, Russ is dead, Chief's a fucking meatball. We just missed the target, so we fucked that deal. Abaje guhiga Igori bari basuzuguye John Carter nabo bakozemo. We got many breaths left. Ntago sigaje kanya gombe kagahagije. Rero wituma nangize umwuka wanjye wanyuma nsigaje nkuwa briefing yindi. Mwubahane. Stow your weapon and sharpen up.
Nacaza inkota ye. Vuga utafande ndakumva mbere yuko mfa bimbwire. Kuri bwo bahaye umugabo. Now listen up. Mwese munyumve barandashe. Barafande wabo. You take orders from him from now. Kata akano kanagiye kubayobora mwesanga mu mwubahi. Agiye kunsimbura ni officer mugenzi wanje. The choice than paper or plastic. That's an order, let me hear it. Mbahaye order mbere yuko mfa mwesanga mu byemere ko mu byemeye. Barabyemeye. Warafanda arapfuye kuko rwose uyu ntaga gihari. Bamurashe igisasu doramara apfundikiye kumara. Apfundikiye ku mazingaro. Find us a truck, we're moving out. Go, come on. Tagiye kugora abana isasu cyamwinjiye. Umwijima wivangavanze na zingaro. Mundi ndani. Bamubaze nta kinya. See there, Ricky. Abanyarubani yakwinjira muri igihugu cy'iwabo uri umunyamerika. Aba ari ikibazo winjiramo nkande. Cyo bakoze cyambere na mbere ko winjiye utakomanze. Uje mu rugo rw'umupfakazi. Nta kindi kinanga ubazwa. Rero kuvuga utakomanze katukurasa. You get my boys. Vana abasore banjye bageze imuhira. Exactly, have the best track record. Wenda ntago nswe bibasha ariko ndagerageza. Gerageza. Cyangwa roho yanjye zaguhige. Umuzimu wanjye bazagutera we. Muheba. Yenze ngumusekara ukunda igihugu cye. Yimva ko niwe basi byaba byanze ariko ikipe ayoboye abasore bato yabamuhaye nk'inshingano bagera imuhira amahoro. Ni cyuburi kikugira intore. Abagenzi intore nzima. Ishakira abandi inzira. Kandi kuba uri mukuru nyawe nuko ushakira abandi amayira mazima. Buriya gukura mbere y'abandi wakubitira ikime. Cyoko zanga nta kindi yamuhaye grenade. Yamuhaye grenade aho gupfatsaga mbere y'umwanzi. Apfe neza. Nubwo nyine gupfa byose ari ugupfa nubundi nta myaka 100 ariko nyine wo gupfa buriya amanyenzi utakamba basi wagenda neza utaruhanyije. Uko bakaje. Welcome, gentlemen. Yuko nabapfa yisasi yabandi. Yisasi yabandi ahantu hose nkambi iri ku mpaka iraturagurika. Sir, we have Leisure 1 on the Satlink. Chief Ron? No, sir, Cutter. John? General. Where's Chief Ryan? Ari he Chief Ryan? Yapfuye. So is Dan and Russ. Kimwe na Dani na Ross. Kandi Rodini cyayigore negative na garapfa. Blew out of there before we arrived. We need an exfil. Twageze aho bari bahavuye kamye zose banahatese. Eastern Track 3 vehicle. Byanga hayu AV yo kujya mnyeze ducishemo tugende imodoka twibye. Neutrons will light up like an electric light bulb. Mavanye n'abahungu bacane kano kanya tujyanye. Heading for Nagorny Stars. It's an army base about 10 miles to your west. Sir, we need a way out. You and the remaining members of your team are all we have there. Sasanga fande ntabwo bataha badakosa akazi. Friends, we're lost. Yabarangiye aho basanga When that bomb's gone, igore. Afite ibisasu ntabwo mureka ngagenda amahoro. Manze mukurikire nimba no batabara basi ndabaho butabazi mu nyuma ariko mukurikire n'abacike. Find whatever it is you've lost and finish this. Koriyo bwabaga ibingibi ubirangize. And die for nothing and utabikoze umenye ko bapfiriye aho ngaho bose bari bapfiriye ubusa. Bitekerezeho. Gutaha kwanyu no gutsindwa. John? Yohana John Carter. I promise to get you guys home. Some promises no one can. Nabwiye afande kumageza imuhira Ryan mugenzi wanyu. We're SEALs, John. We finished the fucking mission. That John turi ba SEALs. Twirwanye dushoboye akazi. Katahe mu rugo byose tubirangije. Wicika intege. Send us the data you have. Gabase mudo amakuru yose mufite aho ngaho. Bastard for you, sir. Nanjye mpagarike uyu mukaritas. Bihaye inshingano. Aho gutaha imuhira bakabafashe uyu mugabo. Cyabaye nta kindi. Kumba ku ruhande ngoni stashi military base. Hari yahagiraga. Abarangiye hari ikigo bashakira mu bwa mbere na mbere. Aho igore yaba yagiye. Baramuzikanga hareta Albania imuha support.
ibigo bya gisirikare amacumbi abasirikare bamufasha yo yifashisha. So what's the plan? Dukora iki? We do it loud. There's only 5 of us. Dukora iyo bwabaga kandi turi batanu twenyine yego. Hard so fast. So think. Ariko ntabwo wasiko turi batanu. Zengo tubatunguje umuriro. Bagira ngo batewe n'igihiriri cy'abasirikare kandi turi bake cyane. Yego afande. Almost kicked your ass a few hours ago. Buri amageze kuko nibyo mwisaho hari kumugeza umwanzi umutungura akabaze ngo muri benshi kandi mwaje muri mbarwa. Take a look inside the truck, Coop. Sasa bosanga bagabanya inshingano baramwizeye. The shit hits. Nubwo ari manga aho mukimangwa. Bazi ngo nukubeshya ni igikabyo gusa. Main building. Ni ryakobyo nk'igisosi y'intoryi. Oh yeah, let's go. Lock and load. Zatugende. Arabasaranganya buri sace mwe. Ace mu nzira ya wenyine. Batatane bakubite hado yagira ngo atewe n'igihiriri kibi cy'abasirikare kandi baje n'imbarwa. Convoy. Ari ego ari na convoy yiwe. Simbizi. Vuga vuba vuba. They never stop here. Ntago baje hano. Straight to Gulama. Baje muri Goryama. Ni kuri train station. Aho gari ya moshi bayifatira. Niho bagannye. Ntago bahageze. Witupfa. Sasa batangira muri base. Yango ni station. Ngo ni station. Little base. Baskaba nabo bacumbikiye umwanzi Igore Rodin. Cha Igore bagiye support. Icyo bagiye kubahora. Guti Igore umwa support azonga rubanda. Gwa support haduyi nicya. Sasu umuntu mwegereye. Sasu mwegereye baramuhereza. Baramuhaye bagenzi wabo umweje hasi. Bandi ntago bahagarara aza kumbunda nini ha karabaye aza kuri bafure mu mbunda we dore bafure nini dore sasa ngarabatwikira icyarimwe John Carter lieutenant ex soldier ex military waje ngo civil private waje nga private dore ngo sasa abacucuma na mikini hari. Iyi ni bafure mu zindi mbunda. Naka bafure we. Gwe aratwika. Dimwe mwihaye ngo hahiye koko. Ngo nubundi nta myaka 100. Dore ahashangaha we. Ahantu ngaha bagomba gushya cyangwa hagasha bihagije we. Haba hagomba gushya cyangwa hagasha bihagije we. Dore urugamba. John tugende. Bana batangiye kumukunda arashoboye. Urugamba araruzi. Babanje kwatwika. Basiga hahiye koko. Habanje gusha bya nyabyo. Adashas. Pinky, you good to drive? Yeah. Pinky uzi gutwara yego. Know where they're going? Hell. Sanga rwose uve mu muhanda. Aho bagenda hasi muri Goryama. Call it in. Bagiye muri Goryama. Na gace kuri station ya gari ya moshi. Telefone yazimye nkejo sasa. Nibwo menya ko bundi haba hagiye gushya ku rugamba telefone kuzimanye. Kumba bameze kuri Goryama train station. Goryama Mukiri miki wabo. Bese nkwavuga izina nka Bigoryi nakosore biryogo bijya gusa. Careful. Yes. Nyamara dira. Nkubwo Bigoryi ubuyizanye ute? Ko ari biryogo. 1 hour to finish the bomb. Mufite saha imwe musoza igisasu vuba. Guarantee do you have? No se guarantee dufite ni yihe? Utari buturasa nkuko wishe Yuli. None. Just nayo mufite nyine mwizere ijambo ryanje. Nothing by your death. The Americans all. Nimbi cyana cyo ndi buhombe. Oh, it's just game of time. Mvugira uba leta Amerika izuko mfite ibisasu. Mufite isaha imwe. 1 hour. 1 hour. What other choice do you have? Aha, dufite amahitamo yahe sasa. Nta gisasu baratwica. Tugikoze nabwo byashoboka yuko twapfa bihagije.
bakore vuba igisasu nibatinda babahaye isaha imwe abo ko bakerekeye. Where are you going? Yehe Coop, I want you and the others to take this road south. Genzanga nk'umwafande yafashe umwanzuro bose bagende batahe we ajye mu ntambara wenyine. You gonna take on those guys on your own? Wenyine byo kubahiga wenyine yego. Coming with you. Ntabwo bishoboka turajyana. Mva Pinky. But one arm you ain't good to me. I can still put. Rwose mumfashe mugende nanyo. Yenyine ubwo umwe nabikora muri benshi mwanteze ikibazo. That's an order. Bahaye order. If I can't stop him, someone has to let General Anderson know the bomb's on that train. Mugende nsigaranga handwana. In the heart of Europe, Germany, Austria, Russia. Hanga mugeze arabaye gacho atinze. Ibisasu kanukanya bamwe barakora. Wakusanga byinjiye hagati mu mutima w'Uburayi. Germany, Austria cyangwa Russia. Byasakaye mu isi hose. That train go free. Rero namuhagaritse ibisasu mu kuba yakora byagira henshi. Anderson will know what to do. Go. Good luck. Sasa afande. Yemeye guhiga umwe wenyine. If I fuck this up. Nyo starage nanga hakakupa briefing. Witwa Kata. I want you to go to Nola for me. There's a joint. Rwose bigeze bikunze nabo yashije kuba nataha. It's called Coaching Horses. Nyeneye ujya ahantu mu kabari mu bwa quartier yiwabo muri quartier ibara bita Coach and Horses. Bartender. Harimo ukora mu kabari umuseriveri kazi. Can't miss her. I was wondering even you frogmen could drown in. Basuza mundebere umunda mukirize. She's got Spud. Her name's Jenna. Yitwa Jenna. Man, you be taking care of that yourself. If I can't. Oya uzazumwe mukirize nagumva ndabuganye bibaye byanze. Mbaye urugamba ntarurangije neza. Afite mugenzi ufite hati muri quartier yiwabo. Rangiye mu aderese azajya Rurindo muri quartier yiwabo mu rugo. Mu mudugudu. Wamugwa neza aramutse sheri wiwe. Hagati ndamutse amugwa neza na Megani Imana bandebera icyoroshye. Mugwa neza na Megani ndabaramukije mu izina rya Yesu data wa twese. Imana bandebera icyoroshye. Hagati aho kurikiye iyi filime nyamune kudukurikiye muri iyi filime. Menya ko COVID-19 iri serious. Metero imwe hagati yawe na mugenzi wawe ni ikintu cy'ingenzi. Bikunze ne buri n'umuhanga metero zumuzigire ebyiri nyamuneka. Kindi mwoge amazi inshuro zihagije. Bingi King Platinum yihaye ngo yoga rimwe mu kwezi nyamuneka King mwoge bihagije. COVID muyinde mwambara gapfuka mu gihe cyose mujye munakararana. Ko buri umwanzi ntategusa nanjoro yagutera. Haduye COVID ntagagira isoni. Afata bato n'abakuru. Yenza agiye mu kazi agenda ubumwe asiga ikipe yose. Ikipe ya benshi yamugusha. Yafushije abambere abasore b'ikipe yarayoboye. Yanze ko basi nanga basigaye arimo Pinky na Cooper nabo bakwangirikira mu biganza bye. Ibaza sasa umugabo ugiye uwumwe. Hako birashoboka da. Bibaho buriya mugenzi usanga abantu bisi bashoboye utabizi ko ashoboye. Which path are you gonna take? Is it the one of least resistance or the one that makes this crazy life worth it? Search and destroy, search and destroy. Back is search and destroy nko tureba. Ndacyari Junior Giti w'Imana. Kimizi mirefu y'u Rwanda. Ngeze ukagenze. Tugayiniye hakuno. Ndabakunda cyane cyane. Imana bandebera icyoroshye. Haya mama we, burya gutera neza bikongerera icyubahiro ndetse ukanaberwa. Niyo mpamvu Sun Enterprise Limited yabazaniye igisubizo. Twabazaniye protein z'ubwoko bwose, izikomoka ku bimera ndetse n'izizwi nka whey protein. Produit zacu mwazisanga mu mafarumasi, amasupermarket cyangwa amashopu yose mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0789 22 17 43.
Inagi whisky nicyo kinyobwa kivura amavunane, akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko. Ibinyobwa Bazoka whisky, coffee na Inagi whisky bizanwa na Gashemero Business Company, mukabisanga hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere Bazoka coffee, Bazoka whisky na Energy whisky mugubwe neza. Ariko kandi waba ushaka kuvuga icyongereza mu kwezi kumwe gusa, gana ishuri rya Befa Language riherereye inyuma ya gare ahantu bakunze kwita muri Healing Center. Iryo shuri rufite umwihariko, umuntu yiga atarabanza kwishyura akaba yakishyura ari uko amaze kunyurwa gusa. Ikindi kandi muri iyi minsi yo kwirinda icyorezo cya coronavirusi, umuntu ashobora kwigira aho ariho hose cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose mu buryo bumworoheye. Ikindi kandi bazanye promosiyo aho umuntu yishyura 25% gusa ku mafaranga yishyuzwaga, kandi nabwo nyuma yo kunyurwa simbere. Ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri nimero igendanwa 0783448834. Ubu butumwa n'ubwa Befa Language. ukwifurije impagarike n'ubugingo, burya bagucira amarenga ko amagara asigasirwa nawe ukayarinda icyayahutaza, yatangira guhungabana ariko nabwo ukihutira kugana abayazahura. Nkurangiye rero Icyizere Life Center, ikigo gifite inzobere mu gutabara ubuzima butarazima. Bifashisha aromatherapy na hydrotherapy, ubuhanga busohora imyanda mu mubiri. Bakagira na reflexology ikangura imyakura ndetse na massage ivura amavunane. Ibyishimo by'umuryango ni ukororoka kandi ntibyashoboka hatari ubushake bw'abashakanye. Nimwegera Icyizere rero babasubizemo imbaraga zo gushishikara mu cyumba cy'ibanga. Umugabo ahabwa umuti witwa Agaciro, naho umugore agahabwa Susuruka mubyeyi. Yombi ikaba umwimerere w'ibimera, bya bindi ngo amibera kuzengereje. Wari utaramenya Icyizere Life Center, begere baguhe n'inyunganiramirire ucukubiri n'umuze mu mubiri. Muri uru rugo usanganirwa n'urugwiro. Muri iyi minsi bwo hari n'ubwasisi kuko usuzumwa ku buntu. Bakorera igikondo mu marembo ya REG. Telefone yo ni 07 Samsung 250 inyuma yo kubazanira telefone zitagira ikibazo mu mazi n'izindi zikubita hasi ikirahure n'ikimeneke, ubu noneho haje ifite kamera izuminga ibintu biri mu birometero 5 ukabibona nk'ibiri imbere yawe neza neza. Tubafite smartphone kandi ziri kuri promotion nka S21, A72, A52, A32, A12, A02 ndetse na A3 Core. Twabazaniye kandi smartphone nziza iri munsi y'ibihumbi 100 ifata 4G. Muri Samsung 250 tubafite puse za TV ubwoko bwose bwa Samsung. Akarusho iyo ugize ikibazo wagera kuri service center zacu muri East Africa ndetse no ku isi yose. Dukora muri Kigali City Tower imbere ya station Katagikora haruguru ya TDMIR. Tunakorera kandi iremera ku Gisimenti werekeza kuri stade mu byapa bya Samsung 250 n'amabendera imbere y'iduka. Wadusanga kandi muri Grand Pension Plaza mu muryango wa Mango 4G. Mware muzingira rangiye rero. Hagati aho bana muri akarango publicité ziciyemo twatungwa n'iki? Ibaza abana banyu bize abacu bakaragira. Rero niba mudukunda mujye mwana publicité zijemo mvuge muti nyamuneka Imana ishimwe Giti kimizimire fara yariye mu celebrate. Where have you been? Looking at the train. You're lucky to miss. Where have you been? Genzanga muri gari ya moshi. At the train. Harimo imiryango inezerewe. You're lucky to miss. Uvuye he mwana? Mve kwa gari ya moshi papa. Papa ariko gari ya moshi. I have guns. Eba basirikare benshi bafite n'imbunda. Now. Gari yo mwana wanje. We have a long DJ ED. Muri gari ya moshi aho bari ntibazukira igisasu. Get ready to move. Where? Tugende. Hehe. North. Tugende majyaruguru. We're not clear to go. Aka tugiye kujya umva we. We clear now. Turumvikanye ko tugiye kugenda. Sirikare bashimuse gari ya moshi. Irimo ibisasu byabo. Baracyakomeza. Access search and destroy. Muhigo no kurimbura. Kubakerekeye gari ya moshi mu abaturage basanzwe abasivile yaje yikurikiye. Yayiguye gituma taka kugenda. Ikata.
John Carter ayitendekaho injira indani. Ni ya magari ya moshi ya kera. Baza mu basivile. Dorinda. Dore ido kuri yenzido. There's a gun. Afite imbunda papa. Wececeka. Akamenyero gaceyo. Ati mu sivile. Hakuno uhagurutse ndamutongwe kugise do. Dore guseka ndakishe sha ndakishe. Kwishima. Ndakishe. Azeka nka Valence. Agatonda musa Valence mukuru wa DJ Giti. 290 with non-stop service to hell. For the duration of our travel. Mwese murakaza gusanga muri gari ya moshi yacu avuga umubare wagiye mu kuzimu. Naye nitwa Ntibindeba ntabwo bikureba niyo mazina yanjye. Dore mwese anga ungora araza gupfa. We are peaceful people. Ntabwo se ko turi abanyamahoro turi abana b'Imana. Hakuno bageze haza padiri. We are. Wecara hasi gabanje padiri cyawe. A single function. Mwese anga mufite inshingano imwe muhuriyeho. All of you will act like shields. Mugiye kuba ngaho muri ingabo zindinda. Ndabikingamo. Your lives mean as little to me as ndetse ubuzima bwanyu nta kintu buvuze imbere yanjye that of insects. Ni nk'ubw'inyenzi cyangwa imibu cyangwa imiswa insects inshishi. If you wish to get off of this train, hari ukeneye kuva kuri kino gari ya moshi ari muzima, you will be obedient. Nanyubahe. You will be silent. Muceceke. Believe in me. Munyizere. Father here believes in God. Nkuko padiri uri aha ngaho mureba aha ngaho mugenga ceceke yizera Imana. Namwe munyizere rero. You can survive with this. Nabasha kubaho mutavuze byinshi mutanangoye. No. Mugomba gutuza cyangwa mugatuza bihagije we. The choice is yours. Bahitamo nayanyu. We dore kingi kipfuye cyisize kujya yuko gishyanuka. Hazize gushyanuka. Bari muri gari ya moshi. Vana wo murambo sha. Munage hanze ya gari ya moshi. Kumbe munsi yayo. Ko bagenda bapanga ibyo bapanga. Mwene muntu arapanga. Imana nifata imyanzuro. Hanga bundi Igore aza kurya sho igiye kuzamuka we. Kurya sho ni ingenzi. Cyane ko life nk'ingara imenyereye y'intambara nk'izo. It's a bit early to celebrate, isn't it? Rwose kwishimira intsinzi yaracyari kare. Champagne for pleasure. Oya, rwose kwa kano ka champagne n'ibyishimo nta kindi. Nta munsi mukuru nateguye udasanzwe. Reka ningwere n'iki cyaka rubundi ningwa hagasi. Ntigishira. Uko cyuhira abanyenzi gishikira shibuka kurushaho. Mal. It's your friend Igor. Yego Jean Marie, ni inshuti muvugana Igor. Turimo turaza. I received a deposit and faranga y'imbere mbere nayabonye. All the fear with Bwasigaye muri amageza aho ngaho. Muri Switzerland. Cause the device is ready. Rwose umuzigo uri tayari. Precisely. Ndaba rwose umuzigo wa mbere uryoshye ukora neza. Ubwanye muyabike vuba vuba hafi. Samire zaka miliyoni. Jivka, I want to know the second the money hits the escrow account. Amafaranga ajya kuri konti ndasigaye mumbwire. Baby very nkwereke igira hino. Sheri Oruga igira hano. Ari muri ambiance muri gari ya moshi. We yishimutiye abantu atari mu ntambara batanezerewe. Intambara nk'izi zarazimenyereye nibwo buzima bwe. Nta ntambara ihari. Abayumva ari bored. Sho. Karame. Wagutera indasa. Imwese. Nushaka untera umunani. Ko mfite aho zijya. Kandi ari bwita taraha rubanda nyamwinshi. Kola. Naha nikora niki? Kunderanja nyamuneka. There's a long way to go and you're here playing. Dufite akazi kenshi nyakuba afande. Uri mu rukundo ruca intege umva. No more decisions to make. We mfatira imyanzuro w'intekereza ndeka w'intesha n'umutwe. We will succeed. Byose byarangiye ngo sigaye kangiye ntuze. And nothing can change it now. Ntago biri buzambe ndabyizeye humura. Ari yizeye. Nibuskanga bagenda munsi ya gari ya moshi harurimo. Nina, check if the solenoid to 14 is connected. It's fine. No, it's not. I'm not getting a signal. Banga gisasu neza wakono gukora. Come see for yourself. Na akazi k'ingufu. Anga hamya byarakwanya bajya kono kujya bareko babigenzura. Va. Ngiye rwose byose ngiye kubicomora. Ntabwo ibyo nyaho yasangiye kuba ngiye kubizambye ngewe. Va barakurasa. Nubizambye.
ashaka bandasa. He will kill us. Aratwica ugibuka ariko ya handi ye nundi ndapfa ariko basi reka mfere ikintu nkoze ntago nataba basi rundi ari bunyice ngo nkonere igisasu kice bande Rwanda nyamwinshi. I have a family. Jefite umuryango we muri mubiki we uzarabyanga afite umuryango akeneye kwitaho ntiyasiga abana buri ikigwari wagisaza warugwariwe dore uko gisa. Sasu nje gari ya moshi. Muraho nayo byegera nkatazi cyo kimugenza. Hold on, I got my ticket. Ziringa za Albania. Tanga tike yanjye. Tike Sasu. Niyo tike yiwe. Dore igore cyakoza mbega rwa igore. Aha. Rwa igore na mahano gusa dore amahano. N'urunyamahano bamuvanayo. Igisasu yakose kunyamuneka ko mutuma rwose ntera inda zibice kuki munzengereza. Baratuma hanga umushinga yatangiye atawusoza. Baratuma arangiza nabi akazi yatangiye. Kobwa hanga yacomoye imbarutso ku gisasu. Goye nayanze ko dukora akazi umusaza mugenza muvamo. Bivuze iki? Sabotage. No kwigomeka. Kutavuga rumwe nawe nyakubaho. Nina nubundi araza gupfa ariko basi apfe ntabandi yishe. Areke yamyumvire yabadirani kabaka ngo gese ko ngese narayivukanye nanjye nzayibaha. Imyumvire ya King Platinum zisha ngo sinderi buye nanjye Imana yarandeze nabo nzabarera. Sasanga bizambije rushya yanze gupfana nabandi basapfe wenyine. You believe? Wiziye ko akora akazi kose bukore $1 million. ariko ama miliyoni imwe y'idolari. Yemeye ko dukorano kampe mbanye nakora akazi kawe neza. $1 million. Miliyoni imwe y'idolari. This is account with your name on it. Kuri konti yawe yivuga batabayashyiraho. How long do you need? 45 minutes. Byafata kanya kangana iki? Kanya gato cyane. Kangana gute nyine? 45. Sabe ko vuba vuba. Genda umurinde abikore vuba vuba akazi. Amafaranga yatse mu yamuhi. Miliyoni y'idolari. Kuba bapatanye menshi miliyoni 100. Ntabwo miliyoni imwe yabe kibazo. Sasu yanze ko igisasu ni kanina. Arakigore. Abagabo bize imishinga. Nawe yize umushinga ukazatunga ibisasu bya kirimbuzi. Azatungwa no kwiheba. Ubundi mwisi ugwa neza ukisanga ari nta myaka 100. Wagwa nabi n'ubundi nta myaka 100. Dero muhanga yatwika we. Uravuga gato nkuturitse. Speak English. Cyongereza? I do. Ndachiza, I do. Who are you? Urinde. I'm asking the questions. Ndakubaza wonsubize. Here. Urakora iki hano? Ninge conductor. Niwahanga uyoboye igari ya moshi. How many of them? Wereka banaho bicara kurya mbese n'umuseriveri muri ameze nka convoyeur. You're not with them. How many? Banga yo muri igari ya moshi ubaze neza. There are around 20 of them. Ni nka 20. Sure, what is happening in the two front carriages? Gusa ntabwo nzi gusa harimo n'amakariyeji imbere arimo wenda ntazi ngo barangana bate. Not for the next 300 kilometers. Usigaje anga kilometero nka 300. You can use mine. Ese ubutabazi wakoresha basi ubutabazi bwanjye duakira. Only to the dispatcher's office. Hari hanga kuri office yacu ya gari ya moshi n'onyine wahamagara. Network akazibaza kwanya bari mu misozi. Hamagare kuri office. Bese bimeze ngo gutefa muri office ya Ritiko. Abagara muri office z'abatwara amagari ya moshi abashinzwe. Dore bashinzwe do. Yasinziriye nk'ejo. Ni Honore. Control. Ni kuri controle. Who's this? Urinde. He's a control agent Boris Tamesh 4379. Avuga kode y'ahangana mu agent Boris Tamas Honore. John Cutter. Nitwa John Cutter. 290. I need you. Kuri gari ya moshi 209. Contact NATO. 290. Headquarters in Brussels. Have him connect you to US. Because amaganga za OTAN ziri muri Brussels. NATO. Taranto, Italy. Authorization code is Kilo Tango Charlie 9. Avuga hanga ibimuranga ibyo ashaka bamukora byose hanga we ntabyo azi n'umusivile. Kilo Tango Charlie 97.
avuga imvugo zagiye kumara ntaga byumva yari afite n'ibitotsi You fucking deaf? ahora igipfa amatwi wowe I'm looking for the correct. nyine ibintu mbwiye ahanga birancanze kandi banga kuba kuri liste y'abantu bose bahawe amatike ajya muri iyo gari ya moshi wabukingiye he wowe bagatiye itike yangahe uravamo sanga apijya kumuvugisha ibintu byinshi According to authorization use. bavandi bawaje muri gari ya moshi yacu utakoze n'itike bivuze ngo winjiyemo gute muri telefone telefone y'umukomva yifashe nkande wayihawe nkande kutari umushoferi wa gari ya moshi kutayitwara wowe mu telefone nkande Phone system. What regulations for a bomb? uva we hano harimo igisasu muri iyi gari ya moshi iyo byakomeye ibyo usanga bibaye ibyacu turabyihereza ni umusaza arakireba iki kigoryi cyanasinze do kiri kuri kanyanga kiranga kiri ku nyanga kimwe kiramwanga grey bottle nasinze iyi nzoga isigaye mfata gutya areba inzoga ye iyi nzoga yanjye nanyoye nibigenje gutya cyangwa ko nari nsinziriye Boris Do as he says. uko byavuga byose Over my train. amabandi yashimuse gari ya moshi Vaseline, is that you? niwe Vaseline ni wowe uzitwa Vaseline gikotoni wowe abanyo yitabaza kumba ku ruhande bana bacu meza sanga bitonze muri gari ya moshi yabo This person should not use our bisanga byanze telefoni z'abanga bose bavugiraho ni nk'ibyombo byose anga bumva byumvira hamwe phone. Hey, listen, asshole. barwose ntabwo aho umuntu telefoni yacu ngayivugireho kwa rugo ryiwe The size of a fucking minivan on this. harimo anga igisasu kinini kiremereye muri gari ya moshi ndimo wajya kuvuga ubusabu bwawe kano kanya urambona hajya witwa nde Please. Lieutenant John Cutter. nitwa Lieutenant John Carter Master General Norman Anderson. hamagara General Norman Anderson hamagara ingabo za NATO ziri aho ngo hafi yawe zidutabare And you want me to call NATO? none ngiye bamagare NATO NATO otani yego yihamagare ngiye bamagare ngiye ingabo mbese nkubwira ngo ese dirane kabaka no tuvugana yego mamagarira umushepe ukuri hafi wamukura hehe ibaze oge ngo yewe di karame hamagara kuri ministeri y'ingabo wahamagara ushingiye kuki Yes, I will. yego ndaje bahamagara kiriyumvira ako nayo kajya batwoshye ngiye bamagare ngiye ku ngabo nta wundi buhamagaye namba bariri kirabyanga Someone heard us. Is there another phone? sanga ndi umuntu twumvishije kubera Yes. yari undi ukumvishije telefone yatayikupakana yikorwe bikaba byashoboka baradukupiye kigo gikiriyumvira mpamagareyo cyangwa mbireke Operator. aro ni bamwe bashinga telefone yacu Yes. Please connect me with NATO headquarters in mwamuje n'ingabo za NATO headquarters ziri muri Brussels Buruseli an emergency call. ni impamvu zihutirwa arahamagara afite confidence mbese mwamagara turi kuri MTN yego mumuze n'abajepe turashize noneho abajepe niko aka kanya ngabajepe birakanganye we hata mugabo mva nkubaje amakuru iyi gari ya moshi irimo igisasu hano haje neza ka ajyara nakana gato ya kanzinya ndakeka ko utabimenye I heard the big ugly man kigabo kirekire bitangwa ni igore kirabivuga talking about a bomb. bangayemo igishashu cyakiyimbuye Too many of those ugly big men on this train. ati rwose gari moshi abagabo benshi babi Are you one of the bad guys? nase nawe umwe mu bantu babi No, kid. Do I look like a bad guy? bona nsanga ndi umuntu mubi mwana mutoya nsanga ndi mubi dolari cya igore bakigometseho. This drawing is for you. Yenzanga disi nk'akana gato. Soldiers are. Anga kashanyije abasirikare gari ya moshi karamwereka. That's the one the big. Impamvu ubundi abana mu ijuru tuzabanzayo twenyine. Mwebwe abakuru muzaza mu nyuma na nyuma. Impamvu ugenda junior. Junior bivuze mugenzi umutoya. Iyo nanze kwigira umuntu w'umusaza reka dahani nzaguma ndi junior. Ndi juni. Impamvu zabatangayo mba ku ruhande. Sir, we have a problem with one of the passengers. Sasa ngaha bamwe bamwe mu bagenzi bari muri gari ya moshi banza arimo umunyamerika cyangwa umwongereza. Mugiye gutsindwa. Muri gari ya moshi arimo umuntu yitambitsemo. Main office, he told them about. Yagumye amagara kuri office ngo ibisasu ngo muri gari ya moshi batabare vuba vuba. Hari utangiye kubaraburiza kivana y'imbunda yacu karabaye. Sasa ahantu bagiye kuduha show. Cyane ko nta muri musimbura kurya show. Tugiye kurya show we. Mugiye kurya show cyangwa murya show bihagije. Sasa abanya komenyeza gari ya moshi irimo umuntu either niba atari umwongereza n'umunyamerika. Niba atari umwingirishi n'umu-American. Baza ku ruhande. Baje guhiga mbibutse yaje abiteguye. Tanga telefone zibanze.
dore wa musinzi hano ni kontorore polisi wahamagaye yego nahamagaye nyuma yaho bambwiye ngo ntegereze baraza kuverifiya bamenye niba kuko ibyo bambwiye ngo bya NATO n'abo bajenerali bambwiye byaboneka bazi igisasu yego nabivuze barambwiye ngo baraza ku telefona mu nyuma Boris nyumva neza babwire nawe kujya babikore vuba vuba basakurize utabikoze ahanga benshi bagiye kuhapfira keretse n'utambutse ubutumwa naguhaye uranyumva dore umusinzi arabireba yamukopa sike nakunda stress amwe n'inzoga abanza binywere abisindire How can I help you? gute nagufasha ari he umunyamerika No sir, no. nta munyamerika ngewe nabonye maze iminsi narababuze abanyamerika nabibura we harabumuherukana ubu najyo You let him use the phone. watumye umunyamerika telefone ayikoresha urushyi umugabo kubita ingumi ni nk'imwe ya platinum king yakubise umugore we bapfa icupa n'urukundo ryajoro You let him use the phone. umugore wa idiko yagowe muka idiwo kuriyenzu nuko yagowe we nuko ajya mukubita mama hajara He's a foreign provocateur. hano ari umunyamahanga uri kuri gari ya moshi yacu akicucu mbwiza ukuri American. munyamerika nakumvaga You will surrender yourself to me at once. uratanga amaboko yawe umanike hejuru asigaye uzanga unyihereze unyihe wese utabikoze I will start killing passengers. ndica imbohe n'abagenzi bari kuri gari ya moshi na shimuse One at a time. Each fucking minute. ndica umwe ku wundi kandi buri munota ndica umuntu umwe maka witanze